Hello, takoro buhoro norok bahai tongbai. Kha khlayo norok joktono kaham tongbai hanai. Angke Ronjit, tai norok khani channelo bini bumung kangke kokborok advisor. Aw ta hokte buhoro norok ni bagai ang tini belai no kaisan nangkuk mani topics no tui video tui tongo. Abo hangke tamo abo hangke Aadhaar Card no tui kaisa video. Phadi hangke tamo sing kisa salainya na di tini ni topics tamo. Kokahai tabu sing salbrum brum mani nangmani bisingo Aadhaar Card ngha belai no kaisa nangmani tangni himale Aadhaar Card kuri hinga sarkarni chuba chumanani sarkarni documents ni samung tangnani beibo khlomnani government bai gdaljak office rogo jeng manthai rethai jesbano samung tangna thanga kai Aadhaar Card tabuk belai no nango phiaba Aadhaar Card tongma noro kok saimana puila phaisingo jara Aadhaar Card khainai rok ara ani bo tongo aro date of birth sujakri sini asimani last ni year simi sujak tongo tabugo ketal bank account khain thang hangke ba gas ni rang rok subsidy ngi mana thang hangke bank o hamna thang hangke sing Aadhaar Card bai link khlain nango tabung jakha ketal laida sinamana bisingo borok Aadhaar Card o date of birth bunayo phia puila fur Aadhaar Card khaina roni aro date of birth sujak kri last ni asimani year simi sujak tongo ta hangka abo bai tabuk accept khlaiyang tongo bank rogo ba kabangma government ni chalokjak office rogo tako aboni bagai sing tabuk u agini kechang Aadhaar Card o date of birth tisarina nang mane Aadhaar Card no update khaina ngotako hingka Aadhaar Card update khaike mano nangar bebang khaimano nini address change khai thangke proof ni address change khaimano nini photo no katar khai borok bunai hingka nang phone number change khaimano tang himala agi je 5-6 bochor singang je phone number mana phone tabuk nini krifang mano hingka katal khlai nang phone number rokna thang hangke nini address rokna thang hangke update from now ini nini Aadhaar Card no update khaimana tako tai abon bagai no Aadhaar Card no update khaina thang hangke sing from now a from fill up khainai sing update khaiman tako aniya kaisa update from tongo Aadhaar Card ni abong nongno phunugui rwano abono tako blog o yakaba SD office o tabuk update khai tono nini Aadhaar Card ngi thang hangke SMS rohnai ning abono net tv karani mano yakaba naising hangke post office ti Aadhaar Card ketal update khaimana abata phai phai tako omongkha pulani ko hingka aboni only ko wngkha hai je chwrairokni umor 5 bosorni kom borokni bagui Aadhaar Card tikhlaina tak belai wngklai tang himale 5 bosorni kom chwrairok hingka kustam kagos potro nangya o chwraini date of birth certificate kaisa phunukma kha nango tai buma bohni Aadhaar Card phunukha hangke no original phunukha hangke no 5 bosorni chwrai no photo buinai bini Aadhaar Card khlai manai tako phiaba 5 bosor lai thang hangke 6 bosor kala hangka puro kintu buma bohni Aadhaar Card rwma bai simi sing Aadhaar Card ni bagui sing photo bujari manja aporo ke bini ration card nangsinai bini STB sansinai jatri pod kagos aporo sansinai singno kok bang sinai tako aboni ulo khaili hangga balgui thangga 18 bosorni ulo hangga tebo kagos podor kabang sansinai abo hangga nini bebang nangsinai tako aboni bagai no Aadhaar Card khainani jotoni se klai wngkha je borokni bwsa bwtui tongo bo 5 bosorni kom hangga tabuk photo buinarokdi tang himle tabuk chwraini date of birth khangka no bua buha Aadhaar Card original show khlai rwkha no photo bui mannai tini ni an video khlaimani naisimung mo hai je jara saimanai rok borok ba khe mo asuk important ya kintu chini borok kabangma saimanya bo tongo borokni bagui ang o video khlaimani ta tabu sukjor nongni bagui abo nangmani hingka ba like khaimano share khaimano kha khlaio o video nongni bagui belai no help wngnai video nang bagui hambai।